Musi khuvhangano ya kunga vhabindudzi I tshi khou thoma, vhaṅwe vhadzulapo vha ḽino shango vha khou lila nga u fhelelwa nga mishumo. Thaidzo ya u fhela ha mishumo ndi ine Presidennde vha ri muvhuso wavho u khou lusa nga nungo dzoṱhe uri I fhele. Of course, the workers at Clover, they have a dispute with their employer, and there will always be disputes with employers and employees, and we have a fairly sophisticated and a very mature labor legislation dispensation that deals with that. And the reason we put those laws in place is because we anticipated that there will be disputes like retrenchments and dismissals that needs to be dealt with in terms of the framework that we put in place. Hono kumidziwa masheleni ane a fhira randa dza biḽioni dza maḓana a sumbe u bva tshe khuvhangano ya vhubindudzi ya thoma miṅwaha mina yo fhelaho. Fhedzi muvhuso u pika u kuvhanganya masheleni ya randa dza ṱhirilioni nthihi khoma mbili kha miṅwaha miṱanu. U salela muraho siani ḽa u fhaṱa themamveledziso khathihi na zwiito zwa vhuaḓa na vhufhura zwo swikisa kha u salela muraho ha thandela dzi re na tshivhalo kha maṅwe masia. That's a problem that I have identified. I've articulated it. And corruption has been one of the key problems. We are dealing and tackling corruption and deploying people who are not capable of executing the task. We are dealing with that as well. And getting projects off the ground and making sure that they happen is precisely what we are dealing with. Now, obviously, we all want all these things to be done in one day, but it takes time. Musi nndwa vhukati ha shango ḽa Ukraine na Russia dzi tshi khou ṋaṋisa u gonyela nṱha mitengo ya ole, vhadzulapo vha ḽino shango vha vho thoma u pfa vhuṱungu ha masiandoitwa a nndwa idzi nahone hu si kale na mitengo ya zwiḽiwa I khou ḓo gonyela nṱha. Price of fuel is going to go up, price of food is going to go up, and we are looking at that at government level to see what the impact is going to be, how negative it is, and how we can address and mitigate whatever negative impact might be. Ho to sala ṅwaha muthihi fhedzi uri tshipikwa itshi tsha miṅwaha miṱanu tsha u kuvhanganya masheleni a randa dza ṱhirilioni nthihi khoma mbili tshi swikeliwe. Naho zwi sathu vha khagala uri masheleni aya a ḓo kona u swikeliwa na, fhedzi vhunzhi hao o no kona u kuvhanganyiwa u swikela zwino.